Feme kamida ngai kati tunga weekenda en mpongi ni vingaravi en dende ano mnitoka ndo vingaravi samu turangtani vambul tuna santini kabana ndavanua vikem ni kesarna vyokani ni ndau nana makibuli mai en huku ni nonda servo ke bounty premium ram taste the spirit of Fiji ni bulu binaka ni lawalawa ni sa sema chikumingo kaya na BFM Facebook live bulu binaka vikem ni kesar rongoda en mbongi ni mataka en solitiko endua na kateni ni bounty premium ram taste the spirit of Fiji na kanga modakava domeno mu likes dono mu share rawan ni kon anong Italia vale ustale na live ke sara mena moniti mena parambuka moniti tu city ni kuwa mataka en ngai solitiko yani we koindon dua sema tiko mai likes tiko mai share tiko mai en buku ni nonda ru servo ke bounty premium ram taste the spirit of Fiji. Nonta matser ni kuwa Paradise Roots adani share ngalili share ngao kay kama sarti ko bakalibu na platform ni share nonta viti na TikTok, YouTube, wakatalanki ne kama sarti ko yani enom ni share ka kamburengo ka na viti FM. Vambulti bikem don letin kabando sa sar live siko mengoka ambulu binaka be ambalan dinan direk rambuli na rambuli family mai lambasa na panu ni binatano biskeli rambuli na buku nona sa dhurumati na mati mini viti lewa bitu. Ni sakita bagi turang marama darua kinangone lewa en alom nongale bukon MV bongi keiko en buku ni non daru servo ke bounty premium ram taste the spirit of Fiji mbula bina kabicho saya rambuno mbula rekaya lesiana tiko isuba mbula re Amerika dereti mbula sia barong serteningo Brisbane Australia mbula binaka kay sema reawa mbula remia unduna ser en Rockara Road mbula binaka mai Rockara Road bina bale bukena de undingi takitira BFM mai na besa ni buru rada bangani ndaba tabule mekina gorri en kai binaka ndende en vilo mani mini bus lo mani taxi lo mani basi dini bakle tonan raki suwa en korturang lebungo ke suba ponu bina tukani en buku ni ngarabi itabi ana bambul tukani virtuni lawala marto sema chikumai en mbongi binaka ndendai na bubale ne mans turanga bau en buku ni sosiangona mbula bina abe telu mbula sia bina bale na sema chikumai bakata kini mare kata kan tambua salo randindi mbula binaka dombula binaka bina bale sara sema chikumai potetel na serre benito pouta sengada mengoko o seriana kalusi mai dikombia maduata bakata lankine bikem dun lawa ndau sema te mengor ndabule housing and 24/7 ba mesa kwanga eveni mesa kwanga junior kay ria andruabesi kay mas turanga po dombula binaka en bongi binaka ndende bakata lankine bifada akula tambalon dombula binaka ni lawa ndau sema te mengor ndabuku ni bot de boy seba na bot de ni seba o stereo lili kay Emily dombula binaka bina bale sar sema chikumai en anom ni salka kamrengo kana viti FM bakata lankine ba ambula tikari bi ndimai para embula sia Amelia angali turanga dobula binaka bakatalan kina be sinai tatsipeli kuila tikoi oito soka sa telebu dobula binaka tina steam bula binaka sa taramagor ki potenga ina mai nita na avua step takaba o kina ke inate bakatalan kina be sauleda dobula binaka na Northern Catch rugby mergena no tigana bongo ni kuwa them singapata dobula binaka ke vuni ngai kulotiko dobula binaka mai tau bina pale besar sema chikumai en pogi bina ke dente na bitla iliku suwa ura dombulu bina kanilo ni gander ba mai bang raki mai sabu bina pale besar keran donting tak tina bile femi tokani na tapal la bitla iliku suwa ura ia bina pale besar na sema chikumai en bongi bina ka dente ni talo ni serre mai berto na Paradise Roots adani serre ngalili en bongi ni kuwa ka polana serrengo ka o mas talendu daka tranquille benon daviti na buturra ni ndabola serre wakatalankin en buturra ni biba marta kin langa serre por distakan na serrengo ko Isaac Mbani Valno kita wake Jackson arau mix taka ke na kena mastering ni serrengo ko ratu Joe Tambo Kaudoro en studio no One Music Toso Media executive producer on set reki mbale rara ya bikin kita sarap kani en mbongi bina kentende Paradise Roots matsara kilele usar en anondo viti bunga sarana to serre etali taki serti ko balevu en ngona goka na italoni serre na ngalili ya bikin kita na bekani ngome bakang ni anduna na bakana nanu ni ndombe kana dharbo en anon ngalili bakame rede tunduna ngone lewa ngai lako batuno na ngalili en benga una kenesara me bakani batingo na ngani serengo esenga na ndomo me bakango vinaka bakani ukasenga nivo ula thambelo elomangu lei na ngalili sa seavu yani
Waseni dho watu dhangeta no vuni utongu au samosita lo. Oluni vanua nangangandango ni kwa ya waki yao au yambe mbongi mbuto. Ya baka nangangandre ni utongu. Ya baka na uluni vanua ni kunga ya waki ya utale. Ya baka au yambe tu nandona mbongi mbuto. Au sianga ni rederawa na vika au dhongoma usangama yani enongu sanga merara mai serenia unongu itau ni urui mateviko mui salu waki ni nongu mbula ya longu kokauta siliko sobi na tombu ni odha isa nongu ndia itali mangitaki mo kila esenga tuna ingi lewa mebola esenga saramantanga na ingi merani volara na kina tali mangitaki na nongu ndomo veko nongu ndalomani soro kindi buni ya longu tapi mbongi ni modhe na matamu enda botu utan rai kutunga na vimbongi kevsara ni unda modhe tu angu nduna no motale tu nindina batesenga etandra wale tunga enda le nabi tu no ndaingu no na kina tangi mosi butungu isevu running revi mokila mate takango sabukumu walenga itawi mate au tawi mate vakalepu ena bukumu o walenga no mambo tu kana bikem to kana no lawan dau sema chikomingo kana lawan ni William mbale ne ala kekem do ke sarama na roadside bar ve mamondu laki o sala o malakai epa o Joe o tado ngara tamandiato ndambole binaka ni talo ni ser o mate taka wale boli ena buku nungu baka na numiko boli nungu seni rosi ngalili mai bertona Paradise Roots min rongo sarmadene na bogi binani kuwa ya bikenda kada sarra na bio kane ni siama chikumai en video FM Facebook page en buku ni ndaru live en bogi binani kuwa ndaruna sarrava live telenga na italo ni ser mai bertona Paradise Roots en mbongi binaka ndai nu itaka na marata kabale ndunu mu likes ndunu mu share en buku ndaru servo ke bounty premium ramo takes the spirit of Fiji en mbongi binani kuwa morani hoka na buku bisibi ni ndua na loma e baka toka bikenda o bounty premium ramo takes the spirit of Fiji ya bikenda kada sarra kani siam chikumai en mbongi binaka ndani toka terbinga rabi samu turanga ta ndrongo ramadani ne talo ni ser ngalili ma bertona Paradise Roots. Isengana dundamo me bukaongo pinaka bakani ukasengani bo Vula dhambelo elo magule Nangalili sa seabu yani Kasenyi do batu adhangetano Uni utogu au samusitalo Uluni banu Nikoyo wakia wa yabe Embongi mbuto Seronia unambuita Yurui mate viko
Yani talo ni chere ni ngali li ma bertuna Paradise Roots na buku nan daru servo ma bi bounty premium rama taste the spirit of Fiji en bongi bina ke ni kurma do ni tak nan dono moru tak sar bakali nan daru servo en bongi bina ni kuwa dono mo likes dono mo share en buku ni bota bota bina ke ni loma e pakaru tak weekend do bounty premium ram taste the spirit of Fiji nam ka taro ni utsaranga nan daru live video en bongi bina ke ni kuwa an mo to kan do bi samu turang tani